Zumraviće, snimaj, izgubili smo se! Metko pita gdje? Metko pita, gdje je izlaz? Izeta govori, rekla sam da ne ulazimo! Ulazimo unutra, nema kraja, sve isto izgleda ludnica prava. Metko gura kolica, udara u zid, ja tražio izlaz, našo novi krug, vidi! Mama viče, idi, bravo! Zumra snima, ovo ide viral stvarno! Ikea, haos, nema izlaza, Metko kruži već 3 sata. Mama iz Zeta nervira sad, Zumra snima kontent Ikea. Kolica lete, narod gleda, klač, trač, prava ludnica. Dolazimo opet na isti kauč, Metko viče, jesam li lud ja il šta? Zumra viče, ovdje smo već bili. Mama govori, rekla sam, ne idi krivo desno. U moje vrijeme radnja mala, Metko, ovo je grad, nije štala. Brate, vrtim se, nema izlaza, ovo nije radnja, ovo je zamka. Zumra snima, mama viče, ja hodam u krug, niko ne konta. Ako ne nađem izlaz sad, ja ću ovdje živjet, nema nazad. Napokon restoran, Metko trči, hrana, odmah oči mu zvrče. Zumra kaže, čekaj, selfie pravi. Mama viče, prvo red, sve po redu ide. Metko sjedi, više ne ustaje, ja ostajem ovdje zauvijek. Ikea, haos, Svi se gube, Metko jede, Zumra snima na YouTube. mama iz Zeta opet u pravu, rekla sam, ovo je zamka. Klač, trač, dominira, grad se smije. Bošnje poludile! Metko viče, ja se ne vraćam nikad. Izeta odgovara, hoćeš? Zumra kaže, epizoda 10, gotova! Bošnjo studio graz.com, klač, klač, izgubljeni u grazu.